Yes. Reka nongere mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali. Abari mu mujyi wa Kigali ariko n'abari mu zindi ntara yaba y'amajyepfo y'amajyaruguru ndetse n'iy'uburengerazuba namwe n'iburasirazuba mugubwe neza cyane. Abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, abari ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse no mu mugabane Oceania. Mwese muvuga muti ntago twagira gute, ntago twatezuka gukurikira ibiganiro binyura kuri Rwanda Sport Channel. Nkaba rero nageze gute, nari mbafitiye inkuru zigera kuri ebyiri. Iya mbere ni y'umujyi wa Kigali ndetse na AS Kigali, iya kabiri ni ya APR Football Club n'umukino igomba gukina na Aigle du Congo. Mbere rero kuri AS Kigali. AS Kigali kuri iki cyumweru bakoze inteko rusange. Inteko rusange navuga ngo ni y'abanyamujyi wa mugani nkuko babyivugira. Ubundi izindi nama ni zishobora guhera mu gitondo zikagezana nimugoroba bakiganira bakivuga ibirahehe n'ibyahehe. Abo mu mujyi rero nibatindijemo bakubise babangura. Ni inteko rusange yamaze isaha n'igice. Rwose ntabwo byagombere ngo bajye mu byahehe na hehe. Murabyibuka ko harimo ingingo zitandukanye zirimo iryo guhindura izina. AS Kigali ubu ngubu ntabwo ikiri AS Kigali ahubwo ni Kigali FC. AS byavuyeho Kigali FC. Kigali FC. Umujyi wa Kigali murabyibuka ko intego ngo kwari gukora ikipe imwe. Amakipe nka Kiyovu na Gasogi zafashwaga n'umujyi wa Kigali zikuramo akazo karenge. AS Kigali sigara yonyine. Birangira rero umujyi wa Kigali ugize gute, uhinduriye izina yitwa Kigali FC. Ndetse murabizi ko AS Kigali yajyaga hari y'abahungu ndetse n'iy'abagabo, buri yose ikora ukwayo inafite n'inteko rusange yayo. Ibyo rero byavuyeho. Inteko rusange ni imwe izajya irebera hamwe ibya Kigali FC, ndetse hakaba banazanye Kigali Basketball Club, ubwo ni KBC niko umuntu yabivuga se, ndetse na KVC isanzweho Kigali Volleyball Club. Izo zose ziri mu mutaka umwe. AS Kigali, umujyi wa Kigali wayivuguruye, ndetse banagira gute banashyiraho vice presidente usimbura Kankindi Annelise. Uyu wari vice presidente bikaza kurangira yeguye. Avuga ko ari ku mpamvu ze bwite, ariko andi makuru akavuga ko ahubwo hari ibyo atumvikanyeho n'umujyi wa Kigali. Birangira rero we agiye, bakaba bashyizeho umunyamakuru Uwimana Clarisse. Umunyamakurukazi Uwimana Clarisse ukora kuri BNB, buriya akaba n'umunyamuryango wa AS Kigali. Akaba rero ari we wacakiye uyu mwanya, akungiriza nyine uwitwa Rindiro. Clara mama ko bikomeye. Ubu rero Clara mama cyangwa se Clarisse niwe wasimbuye Kankindi Annelise. Clarisse akaba yabaye vice presidente wa AS Kigali wa Kigali FC. Seko bizadufata n'umwanya kugira ngo AS Kigali bituvemo twimike Kigali FC. Ariko ubwo nyine nuko nguko ubuyobozi bwagize gute, bwabyemeje. Nta gisibya rwose. AS Kigali yavuyeho, ubu turi muri Kigali FC. Amavugurura muri iyi timu yabaye. Hanyuma rero APR nayo nayibabwiye, murabizi ko yatsinzwe na Sunrise mu mukino w'igicuti igitego 1-0. Ariko iyi kipe mukaba mubizi ko izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League, ikazakina n'ikipe ya Aigle du Congo. Murabizi ko rero yari yaranditse ibaruwa isaba ko imikino yayo yakwimurwa, uwizakinira muri Congo CAF igashaka ikibuga kiri netre. Mubyibuke ko APR ivuga iti iyo za Congo hari ikibazo gikomeye cyane, icya mbere cya Ebola, icya kabiri ariko n'umubano w'ibihugu byombi u Rwanda na Congo ntabwo umeze neza. Bityo rero bakavuga bati kera bagiye indirimbo y'impara ngo umubano w'u Rwanda na Zaire, ariko ubu ngubu n'umubano w'u Rwanda na Congo.
ubwo rero mu kutameba ikibazo cya Ebola ni icyorezo gikomeye cyane hari i Kongo, ariko APR ikaba yaratanze n'impamvu ivuga iti n'umutekano wacu ntago waba wizewe. Amakuru rero ndi gukurura ngo bishoboka ko uyu mukino ushobora kuzabera kuri Saint Mary Kitende. Ahangaha niko APR yo yabyifuje. Ubwo rero CAF ushobora kuba yabihaye umugisha Kongo nayo cyangwa se Aigle du Congo nayo ikaba yashaka ikibuga cyayo. Ubwo no kuvuga ngo umukino ubundi ubanza wari kuzabera i Kongo, ariko amakuru angeraho arambwira ko iki cyifuzo cya APR gishobora kuba cyarakiriwe na CAF ku buryo dushobora kuza kubona itangazo ritomoye rivuga ko ikipe ya APR ubusabe bwayo bwemewe, umukino wayo ukaba wazabera kuri St Mary's Kitende hariya muri Uganda. Ubwo na Aigle du Congo uwo kwishyura nayo ubanza ahubwo niwo wabera aho ikipe ya Aigle du Congo yifuza, kuko ubanza wari kuzabera i Kinshasa, ariko Aigle du Congo nayo ishobora kuza gusabwa gushaka ikibuga yazakiniraho, hanyuma uwo kwishyura APR nayo ikaba yazashaka aho izajyana Aigle du Congo, ariko bo bavuga ko ngo bayijyana muri Uganda. Ubwo hagati aho kandi dutegereje kureba niba ibya Super Coupe nabyo na nubu ntibirafatirwa umwanzuro, ariko amakuru nakomeje gukurikirana nuko iyi Super Coupe itazaba muri iriya weekend, ahubwo izajyanwa mu kwa mbere ndetse kuri uyu wa mbere hatagize igihinduka nibwo iryo tangazo nabwo rishobora gusohoka rivuga ko Super Coupe yimuwe, APR ikaba yaba igize gute itsinze icy'umutwe, niba ariko nabivuga. Ngibyo rero biri kuvugwa muri aka kanya, navuga ngo komeza ubane nanjye mu biganiro bitandukanye mbagutegura kandi mwifuriza n'icyumweru cyiza ndetse no kiruhuko cyiza cyo kuri uyu wa mbere. Murabyuka ko ari konji, ubwo mukomeze nyine mwinjoyinge ibiganiro tuba turi gukora. Murakoze cyane, amahoro n'amahirwe bikomeze kubana nawe. Bye bye, ciao.